Muraho neza, nitwa Vincent. Nk'uko ubona muri iyi tablo, uyu mugabo yitwa Balthazar. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Balthazar Ebanga Engonga. Uyu ni umugabo w'umunyaguinea Equatoriale. Yafunzwe azira kunyereza umutungo wa leta, dore ko yari umukozi wa Banque Nationale yo muri icyo gihugu cya Guinea Equatoriale. Abenshi bazi ko yafunzwe azira gusambanya abagore. Oya, ntago ariko biri, kuko muri Guinea abagabo bangana n'10%, abagore bakangana na 30%. Ubwo urumva rero umugabo abasabwa wende gutunga abagore nka 6 cyangwa 4. Urugero, muri Guinea umugabo umwe mu bagore 10. Urumva ko abagabo ari bakeya, abagore ari benshi. Gutunga abagore benshi rero mu gihugu cya Guinea Equatoriale ntago ari ikibazo, ndetse nta nubwo ari icyaha. Ahubwo ikibazo, uyu mugabo uko mumuzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mubona amavideo menshi cyane arimo asambanya abagore. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo yafungiwe. Abenshi muzi ko yafungiwe kuba yarasambanyije abagore bagera kuri 400 bose. Ariko uyu mugabo yaje kuba yafungurwa bitewe n'ihohoterwa yagiye akorerwa. Ngo nta kuntu umuntu yaba yibereye mu gikorwa cye ngo leta iri kwirirwa imucunga ikamufata amavideo. Ayo mavideo akaba ari ku mbuga nkoranyambaga, atahubwo arajya kuyirega. Ubu ngubu uwaregwaga niwe ugiye kurega, kubera ko ngo ayo mavideo yashizwe hanze nta muntu utarayabonye. Umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga, amavideo agenda asambanya abagore, ndetse bikanavuga ko yasambanyije abagore barenga 400. Ahubwo leta ikaba yarafashe amavideo agera kuri 400 gusa. Buri mugore wese wasambanye n'uyu mugabo avuga ko ibyo yabikoze ku bushake bwe. Nta muntu ngo yigeze afata ku gahato, usibye ko nyine yababwiraga amagambo umugore yabwiye agatwarwa akifuza kuryamana nawe. Balthazar rero Ebanga Engonga bamufunguye. Ubu ngubu ari hanze, ari gushora ibirego, ari gushaka mbese abavoka bari mu buranire akarega leta y'igihugu ya Guinea Equatoriale, kuko ngo baramuharabitse cyane, ngo byaramubabaje. Mbese n'abagore yasambanyije nabo ngo byarababaje, kuko ngo babotwariye abagabo. Gusa uyu mugabo ikintu uvugwaho, ntago yigeraga asambanya wenda abagore baciriritse badafite akazi muri leta. Yasambanyije umugore wa minisitiri, asambanya umugore wa generale, ndetse yewe amagambo ari kuvuga ngo yarasigaje umugore wa perezida. Kandi abo bose ngo yarabakoreraga ngo bakanyurwa. Nkuko mubona rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, uyu mugabo icyo yakoraga we kwabaga ari ugukurura umugore akamubwira amagambo meza, mbese ibintu by'uburyarya bujyanye nyine no kuba yakurura abagore, ku myambarire ye, uko avuga, ndetse yewe no kwitera uduparufe duhumura. Ibyo ngibyo nibyo byatumaga abagore abakurura, agasambanya abagore bose bageze kuri 400. Kandi abo bagore nabo bakishima. Umugore yabaga asambanyije yajyaga kubibwira mugenzi we w'inshuti. Mugenzi we w'inshuti yakumva ukuntu bimeze, akumva nawe aramushaka, akaza gushaka Balthazar. Balthazar ngo yabasambanyirizaga mu biro yakoreragamo aho muri banki. Ngayo nguko rero Balthazar mwabonaga ku Facebook, ama YouTube, ama TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu yafunguwe, ari hanze, agiye kurega leta yamuharabitse. Mwabantu mwe mwakumanye uzagira amezi 15 hari. Uyu mugabo w'umunyaguinea Equatoriale rero agiye kurega leta kubera ukuntu baramuharabitse, amafoto ye n'amavideo bigakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kandi bidahesheje Imana icyubahiro. Nge mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent.
kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro byacu bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.